Amani
so we can worship our Lord. And after listening to the word of God, welcome. kuko satani kwa gerageza uburyo bwose, sababu satani anafanya uwezekanavyo azali ibintu bituma ibintu byitwa ko byoroshe, anatetea vitu ambavyo ni vya kawaida, bimwe dushobora kwita kari ibintu bisanzwe, tunafanya kama ni vitu vya kawaida, guhindura imibiri yacu, kubadilisha miili yetu, uko umuntu asa ugasanga yarahindutse, mtu anavyofanana kujibadili rangi, uko umuntu yambara asiko sikaye yambara, vazi yake libadilisha, kubera twageze muri Amerika cyangwa kubera ubu turi ku isi ya kijambere,
dunia ya kisasa. Ibyo byose ni ibintu Satani ariko arazana. Hayo yote ni njama au ni mambo ya ibilisi. Byitwa ko ari ibintu bisanzwe. Ili tuone kwamba ni vitu vya kawaida. Kunywa inzoga, kunywa pombe. Kwego n'abagenzi bariko baranywa inzoga. Sababu ukiona marafiki zako kunywa pombe, akaza kubwira ngo none ngo mu ishengero ry'iwacu twe ko turekuriwe kunywa. Anakwambia kwetu kanisani tunaruhusiwa kunywa pombe. Akakubwira n'ibindi. Anakwambia mambo mengine. Abandi bakubwira ngo twe mu ishengero ry'iwacu turekuriwe kunywa. Wengine anakwambia kwamba kanisani kwetu tunaruhusiwa kuwa wanawake wawili. Ibyo akabikwemeza. Hayo yote nakubalisha. Wewe uri umukristo, wewe kama ni Mkristo, ukatushiramo ikode mu mutwi wawe, unajiweka kode kichwani, ukatugenda uvuga ati bimwe ba pastor bama bigisha, unasema yale ambao wachungaji wanatufundisha bijyana ivyo bapfa kwivugira, ni mambo wanayojisemea. Ariko ivyo byose n'ubuhinga Satani ariko arakoresha. Lakini haya yote ni njama au ni mbinu za ibilisi bwo kurondera umukristo, ili kutafuta mkristo kugira ngo bazojane mu muriro, ili waende wote motoni. Iri jambo ry'Imana rije kudukangurira. Na Mungu alikuja kutuamsha ngo tuve mu byo turimo, achane mambo yetu, tuwe maso, tuwe macho, twikangure, tuve mu bapfuye, tufufuke katika wafu, kugira ngo dukurikire Yesu. Ili tumfuate Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari umunsi utazombona, ipo siku hautoniona. Hari umunsi utazobona pastor, ipo siku hautaona mchungaji. Hari umunsi utazobona uwo musengana, ipo siku hautaona ndugu yako hapo kanisani. Hari abantu muri kumwe, na watu ambao mko pamoja, ejo mutazoba muri kumwe, kesho mtakuwa nao. Kuko ushobora gufa no munsi, kwa sababu unaweza ukatoweka ukafa leo, cyangwa jewe ngafa no munsi, au mimi nikafa leo, cyangwa pastor agafa no munsi, au mchungaji akafa leo. Utihanye, kama hujatubu, bizokugora, itakuwa shida kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha tumuriko mwumva ijambo ry'Imana, hapo mnasikia neno la Mungu atangorane, bila shida, atamuntu ariko arabirukako, bila mtu kwa ariko hazogera igihe, lakini tafika wakati, arico iki gihe tugezemo, ndio kipindi hiki aho bitazokunda ko twumva ijambo ry'Imana, ambapo haitowezekana bazohiga umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana, utafuta mwinjilisi yoyote yule bamwica na kumuua. Aha turacafise uburenganzira bukeya, kwa sasa tuna amani, tuna freedom ndogo yo kuvuga ijambo ry'Imana na kuongea neno la Mungu, atamuntu ariko aratwirukako bila kukimbizwa. Ariko mw'ibihugu bindi byaha hakurya muri Asia, lakini katika bara la Asia abantu bavuga ubutumwa barabica, wanaosema neno la Mungu wanaua. Uvuze Yesu Kristo bacha bakwica, sema Yesu Kristo wanakuua, bakakurasa kumugaragaro n'abantu babona, piga risasi hadharani, bakakwita kuri gihemu, wanaona kama vile umepotea, msaliti, au ni msaliti, bakubona ko wahemukiye igihugu cyangwa abantu, wanaona kwamba umesaliti nchi au watu, kubera wakurikiye Kristo, kwa sababu umemfuata Kristo. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana rije kutwereka, neno la Mungu limekuja kutuonesha tuve mu byo turimo, tuachane na mambo yetu tunayofanya, kuko ivy'iki gihe ciherezo atari ibintu vyiza, sababu mambo au vitu vya mwisho wa dunia sio vitu vizuri. Satani kugerageza kugira ngo atuzimize, ibilisi anafanya izikanavyo ili akupotoshe. Tuvyuke, tuamke, tuwe maso, tuwe macho, tuve mu bafuye, tufufuke katika wafu, kugira ngo twemere Yesu atuganze muri twebwe, tukubali Yesu atuongoze katika roho zetu. Abumvise amajambo y'Imana, tunasikia neno la Mungu. Imana ibahezagire. Mungu abariki. Amen. Someta umanzo alifi
kusikia maneno ya Mungu siku ya leo. Ariko turabandanya Kabla tujaendelea, amajambo y'Imana nateguye maneno ya Mungu niliyoandaa, abarindi bagiye bayavuga, waimbaji waliyasema bagiye bavuga ibice by'aho nateguye, walisema baadhi ya mistari ulipo kubaruka wimbo wa vijana bavuze ngo fasha Mana, nisema sehemu habamo n'andi majambo ngo duhumure. Pia wakawa wengine kutufariji. Mugo wimbo harimo ko nubwo isi irimo ibibazo, kwa wimbo ulikuwa ukisema hata kama dunia kuna tatizo, nubwo hari indwara, kwa kuna magonjwa, nubwo hari inzara, kwa kuna njaa, ati duhumure, tuvumilie kuko Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Mungu pamoja nasi. Ibibazo byose bihari, matatizo yote ambayo yapo birahari, yapo kandi bizobaho, ariko bizohera, lakini ataishi turi kumwe na Yesu. Haleluya. Atugiye gukora ijambo ry'Imana, kuzungumza maneno ya Mungu. Umutwe w'ikigisho uvuga ati ngo muhagarike imitima. Kichwa kinasema msifadhaike moyo. Haleluya. Muhagarike imitima, msifadhaike moyo. Nubwo hari ibibazo, nubwo kuna shida na matatizo, ngo muhagarike imitima, msifadhaike moyo. Iri jambo Yesu yabwiye abigishwa biwe, neno kwa Mungu aliambia, tuzaza kubisoma mu gitabo, tutasoma katika kitabu, abati muhagarike imitima. Nasema msifadhaike. Yashegura n'ijambo ry'Imana abarindi bavuze, nimekutana wimbo wa waimbaji, ngo nubwo duhura n'ibibazo, japokuwa tunakutana na matatizo, ngo duhumure, tusife moyo. Aha naho ngo nimuhagarike imitima. Haleluya. Hapa tusifadhaike moyo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tusoma neno la Mungu iri muri Mariko, katika kitabu cha Marko 13 kuva kuri 4, taanza mstari wa 4 kushika ku murongo wa 13 mpaka 13. ya 14 kuva ku murongo wa 4 kushika ku murongo wa 13. Marko 13 mpaka 13. Mark chapter 13 verse 4 to 13 says, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign when all these things will be fulfilled?" And Jesus answering them began to say, "Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am he, and will deceive many. But when you hear of wars and rumors of wars, do not be troubled. For such things must happen, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be earthquakes in various places, and there will be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows. But watch out for yourself, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues, and you will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. And the gospel must first be preached to all the nations. But when they arrest you and deliver you up, do not worry beforehand or premeditate what you will speak. But whatever is given you in that hour, speak that. For it is not you who speak, but the Holy Spirit. Now brother will betray brother to death, and a father his child. And children will rise up against parents and cause them to be put to death. And you will be beaten by all for my name's sake. But he who endures to the end shall be saved. Amen. Kiswahili tasoma Marko 13 tuanze mstari wa 1 mpaka 13. Tutaanza mstari wa 4 mpaka 13. Tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya wakati? Haya yote yatakapokuwa karibu kutimia. 5. Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwadanganye. 6. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, nao watadanganya wengi. 7. Nanyi mtakaposikia habari za vita na uvumi wa vita, msitishwe, hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. 8. Kwa maana taifa litaondoka kupigana taifa na taifa, na ufalme kupigana na ufalme.
kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali. Kutakuwako na njaa. Hayo ndio mwanzo wa utungu. 9. Nanyi jihadharini nafsi zenu, maana watawapeleka ninyi mabarazani, na katika masinagogi mtapigwa. Nanyi mtachukuliwa mbele ya mwalimu na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao. 10. Na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. 11. Watakapowachukua ninyi, watawasaliti. Mustafakari kwanza mtakayosema, lakini lolote mtakayopewa saa ile lisemeni, kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. 12. Na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na watoto watashambulia wazazi wao na kuwafisha. 13. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Amina. Amen. Kirundi nasome. Kirundi tasoma. Ikimenyetso cyerekana ubona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Kuri kandi haravuga bati, tubwire ibyo bizoba ryari? Ikimenyetso kizoba iki cy'igihe ibyo byose bizoba bigira bishike? Yesu atangura kubabwira ati, mwirinde ntihagire ubazimiza. Benshi bazoza mu izina ryanje bati, ndiwe, kandi bazozimiza benshi. Kandi nimwumva intambara n'impuha z'intambara, ntimuze muhagarike imitima. Ntibizobura kubaho, ariko muhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Isi izoniganiga henshi, amapfa azotera. Ibyo ni itanguriro byo kuramukwa. Ariko mwiyubare, kuko bazobashengerana mu manza, muzoshishagurirwa mu masinagogi, kandi muzohagarara imbere y'abaganza n'abami babampora. Mube ikimenyetso kibabera icabona. Ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose. Kandi ni babajana babashengeranye, ntimuze muhagarike imitima. Icyo muzovuga, icyo muzohabwa cyose muri ako kanya muze mube aricyo muvuga, kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mwe yera. Umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana, n'abana bazogabagabira ababyeyi babice. Muzoba mwaswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa iherezo niwe azokira. Ariko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubusegera gihagaze aho kidakwiye, usoma niwe yubara. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire. Amen. Tugusha kuri 13. Haleluya. Aya ni amajambo y'Imana yanditse mu gitabo cya Bibiliya yera. Aya majambo y'Imana maneno ya Mungu yavuzwe mu gihe giheze, alisema wakati uliopita, imyaka 2000 n'iyindi iheze, miaka 2000 na kadhalika. Yesu avuye ngaha ku isi, Yesu kutoka duniani. Aya majambo abigisha b'Imana abigisha ba Yesu ariko baramubaza Yesu. Maneno wanafunzi kwa kumuuliza Yesu, bivanye nuko babona Yesu ari umuntu abona ivyubu n'ivy'imbere, kutokana na kumwona kama Yesu anaweza kuona sasa na
yatakayokuja, abigisha bicaye baramubaza ati, wanafunzi kwa kikao wakamuuliza, tubwire ivyo bizoba ryari, tuambie hayo yatatokea lini, ikimenyetso kizoba ikihe, hayo yatatokea lini na dalili itakuwa, ivyo byose bizoba bigira bishike, hayo yote yatakuwa yamekaribia kutimia. Yesu aratangura kubabwira ati, Yesu akaanza kawaambia, mwirinde ntihagire ubazimiza, jihadharini msidanganywe. Haleluya. Kubera yariko aravuga abona igihe kiri imbere, sababu alikuwa akisema hayo kandi abona mambo ya mbele. Ico gihe kiri imbere nico ubuturimo, na kipindi hicho cha mbele ndio kipindi cha sasa kwa sisi tupo. Ubu hari abavugishwa b'ibinyoma, kuna manabii wa Mungu kwa sasa, hari abavugishwa bavuga ibintu bitandukanye, manabii tofauti, hari abavugishwa ukuri, kuna kusema kweli, abavugishwa b'Imana, manabii wa Mungu, ab'Imana ituma kweli bakavuga Imana kweli na wanasema, ariko n'abandi ubu yariko bakoresha izina rya Yesu Kristo, na wengine watumia jina la Jesus Christ nka business, kama biashara, bariko barikoresha bahenda abantu, wanatumia jina la Yesu bariko barazimiza abantu, wanadanganya watu, bababwira ngo babahenda ngo batwara kuri Yesu, wanaambia kwa mpeka kwa Yesu, bafise izindi nzira kanaka cyangwa izindi nyungu kanaka bariko barabarondera, na njama na njia zingine wanazitafuta. Haleluya. Kuri gatandatu haravuga ngo, sita panasema, benshi bazoza mu izina ryanje, wengi watakuja ndiwe kandi bazozimiza benshi, wakasema mimi ndiye, nao watadanganya wengi. Haleluya. Benshi ngo bazoza mu izina rya Yesu, wengi watakuja bavuga ngo ni Yesu, sema kwamba ndiye Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Bena abumva bita ba Yesu, ndio kusikia watu wanajiita kama ndio Yesu. Mu minsi heze hari umugabo wo muri Kenya yitwa Yesu. Siku zilizopita kuna baba alikuwa anaishi Kenya, alikuwa anajiita Yesu. Yita Yesu wanyonyi, Yesu wanyonyi. Haleluya. Amen. Yesu wanyonyi alikuwa anaishi Kenya. Kenya. Uwo muntu yaguma abwira abantu kavugana n'abamarayika, wewe mtakabisa akiambia watu kama anazungumza na ongea na kandi akavuga ko ari Yesu, pia akasema kama yeye Yesu, bakamusenga, walikuwa wakimtukuza, yari yarakoze ubwami bwiwe, alikuwa amejenga ufalme wake. ndibuka mu minsi yaheze hageze Pasika, kipindi kilichofika ilikuwa imefika wakati wa Pasika, abanyagihugu bo muri Kenya bavuga ati, reka tuze kwica Yesu, Yesu afa kuri Pasika. Haleluya. Wananchi wa Kenya wakasema acha tuende tumue Yesu, sababu Yesu aliuawa katika siku ya Pasika. Umugabo yarahunze akongera ku polisi, baada siku alikimbia mpaka kituo cha polisi. izo ni nkuru cy'ububeshi, so wewe ni kweli, yarahungiye ku polisi, alienda katika kituo cha polisi, ati Yesu ku Pasika ategerezwa kwicwa, akamwambia kwamba siku ya Pasaka lazima Yesu auawe. ariko mu nyuma yaciye ava mu Misiri iheze, baada ya siku alifariki mzee. Haleluya. Urumva ko abazoza biyitirira izina rya Yesu Kristo, kuja na kujiita Yesu Kristo, biyitira ngo ni ba Yesu Kristo, kujiita Yesu Kristo, biyita n'ibindi kugira ngo batimize abantu, kujiita majina tofauti ili wadanganye. Mwirinda abo bantu, jihadharini watu kama hao. Kurinda ngo kandi nimwumva intambara n'impuha z'intambara, nimuze muhagarike imitima, ntibizobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Sababu panasema nanyi mtakaposikia habari za vita na uvuli wa vita msitishwe. Haleluya. Hao hayana budi kutukia, lakini ule ni mwisho bado. Amen. Haleluya. Nimwumva impuha z'intambara, mkisikia habari za vita, nimuze muhagarike imitima, mushistuke. Ibyo twizobura gushika, hayo itatokea, n'ubu biriko biraba mpaka sasa yapo. Haleluya. Amen. Amahanga kurwana n'ayandi mahanga biriko biraba, mataifa kupigana mataifa mengine. Ayo masaha tuko turavugana bariko bararasana muri Iran. Hivi tunapoongea wapo wanapigana. Nivyo Yesu yari yaravuze. Hayo ndio ambayo Mungu alikuwa amesema. Amahanga alikuwa araterana, taifa kupiga taifa lingine, ibihugu biriko birarwana, inchi kupiga nchi nyingine, kandi kurikiranye ibintu bapfa, tena ukitizama ni ibintu bisizutisha, ni ibintu bisizu ubwenge, ni vitu visizoeleweka. Ariko nimwe Yesu yavuga, lakini ni yale ambayo ihanga rizotera irindi, taifa bazoba intambara, utakuwa vita, n'intwasi intambara, habari za vita. Abantu uzosanga turiko tubaho kubwoba, watu tuishi katika tutetemeko. Ariko jambo Imana Yesu yahereza ugatubona muhagarika imitima. Lakini neno ambalo Yesu alimalizia sema tushishtuke, ngije ntibizobora kuza, hayo hatakosa kufika.
nuko tubananje kuri 9. Tukiendelea katika mstari wa 9, ariko mwiyubaye nani mwangalie kuko bazoba shengerana mu manza muzoshishagurwa mu masinagogi kandi muzohagarara imbere y'abaganza n'abami babampora mube ikimenyetso kibabera icabona. Nani jiandaeni nafsi zenu, maana utawapeleka ninyi mabarazani na katika masinagogi mtapigwa, nani mtachukuliwa mbele ya mwalimu na wafalme kwa ajili yangu kwa ushuhuda kwao. Amen. Haleluya. Amen. Ibi Yesu yavuze mu gihe cyaheze. Yesu alizungumza wakati ule abigishwa bariko baramubaza kumuuliza abaha ibimenyetso bizoyerekana igihe cy'ubuhero w'isi, akawapatia dalili za siku za mwisho, abantu b'Imana ambapo watu wa Mungu bazobashengerana mu butungane, watawapeleka mabarazani babahora izina rya Yesu Kristo, sababu ya jina la Yesu Kristo. Asinzi ko mutahuja mu gushengera murabitaho gushengerana umuntu nimo gutwara umuntu yakoze nk'ikintu kibi cyane, ni nko gutwara umuntu mu butungane. Neno hilo ni kama kumpeleka mtu kuhukumiwa, kwa Kiswahili ni kushtaki. Haleluya. Umuntu kumutwara mu butungane mu bucamanza, mtu kwenda kumshtaki au kuhukumiwa. Ico gihe abantu bazobura n'ibibazo, kipindi hicho watu watakutana bashira izina rya Yesu Kristo, tukana na jina la Yesu Kristo biraba. Pia kwa sasa vipo twenga ndi biraba, turashima Imana, baba tunashukuru Mungu. Haleluya. Amen. Ibiraba hapo bado mugabo harabandi bamaze gukubiswa makofi, lakini kuna wengine ambao shapigwa, harabandi bamaze gufungwa, kuna wengine washaingia jela, harabandi bamaze guhagarara mu bihugu bakaguhagarika hadi bagakubita urusoro, kuna wengine washasimamishwa katika mataifa na kupigwa marisasi. Sikure cyane nka twe tuva muri Afrika hajya muri Somalia. Wanatoka Afrika sio mbali sana, ni nchi ya Somalia uvuye mu Waislamu kavuga ngo ugeni wa Kristo. Somalia kutoka katika dini ya Waislamu kwenda dini ya Kristo, naho tuba tuvukana. Hata kama ni ndugu yangu, jewe nyine nizenda gutwara mu bategetse tiyahemuzi, mimi ndo nakupeleka ujamaa aeleweki. Na habari so wawe hata baba yako ni wagutwara anakupeleka, emwe baguhagarika hajya wanakusimamisha mugaragaro hadharani, bamwe babicisha amabuye, wengine wanakupiga mawe, abandi bakabarasa, na wengine wanapigwa mawe. Ivyo ni ibintu byose nkuru, ikitu kama vipo si ibintu nkuru biko biraba mpaka sasa vipo. Haleluya. Ivyo ni beso bazobica babahora izina ryaje. Ndio vile Yesu alisema kwamba mtauawa kupitia jina langu. Tugiye kuri 10 mstari wa 10, ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose, na injili ni sharti ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Haleluya. Ivyo byose bizoba ubutumwa bwamaze gukwiragira buriko burakwiragizwa mu mahanga yose. Hayo yote hivyo vyote vitakuwa na injili itakuwa ishafika mataifa yote. Na hamwe bahakana Yesu Kristo, na wanamkana Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rizoba rikorera shikayo ryashitseyo, ni Mungu atakuwa ishafika. Haleluya. Ivyo bivuze mu gihe cyaheze, hayo yote yongea wakati uliopita, kandi hari abantu batizera izina rya Yesu Kristo. Kuna watu mpaka sasa walikuwa wakiamini Yesu Kristo, nawe Yesu yabambiwe, hata kipindi alisulubiwa hariya muri Israeli aho Yesu yiciwe katika nchi ya Israeli, n'ubu ntibemera Yesu mpaka sasa. Kuna baadhi ya wamtii Mungu au muamini Mungu. Haleluya. Yanga runi ziko muri Israeli abantu batemera Yesu, kwa maana ndio kwamba Israeli kuna baadhi ya watu wakubali Mungu, kuko hariho amadini atatu. Kuna dini tatu, hariho Islam, kuna Waislamu, hari Abajewish, Abayuda, Abayahudi, kuna Wayuda, hariho n'Abakristo, kuna Wakristo. Haleluya. Abayuda bica Abakristo n'Abaislamu, Wayuda wana Waislamu na Wakristo. nibo ino muri Amerika babita Abajewish, babita Ucongereza bita Abajewish, bica Abakristo n'Abayisilamu. Wana Wakristo na Waislamu bo bizeye ko Yesu, bizeye Masiya, bavuga ni Masiya, wanamwamini Masiya, bavuga ko ntaraza barigeze ko azoza, wanasema kwamba bado wanatarajia kwamba atakuja. Haleluya.
ngo bazobitsa babahorera izina ryanje, tutaua kupitia jina langu, ariko ijambo ry'Imana rizoba ryakwiragiye hose. lakini neno au injili itakuwa Nk'uko ijambo ry'Imana riko rirakwiragizwa hose, kama injili inapotimia siku zote. haragize teknoloji. Kuna wakati wa sasa Abantu bimwe babikoresha ukutariko, watu, kuna baadhi wanachukulia tofauti, ariko ababikoresha neza birabafasha. lakini wanaotumia vizuri inasaidia. Byaje kugira ngo ijambo ry'Imana aho ritarashika rihashike byihuse. Ilikuja ili sehemu ambapo mahali ambapo neno la Mungu halijafika ifike. Ushobora kuba wicaye kuri TV, Unaweza kuwa umekaa katika TV, ijambo ry'Imana rikagushikira, neno likapita, neno la Mungu aho uri hose, popote pale, igihugu cyo cyose, nchi yoyote. ivyo vyibi barisenga muri Bibiliya. Wao ndio tunatafuta Biblia. Ngo kandi ngo niba abajana babashengereye ntimuze muhagarike imitima ico muzovuga kuri cyo nkavuga ngo ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose, Na injili ni sharti ifike au itimie katika mataifa yote. mu masimu indirimbo twiga tunazivuza, Katika simu nyimbo tunaziweka, bamwe nizo twitabirako, wengine ndio mlio ya simu zetu. ukakunda umuziki, Unapenda muziki, mugama jambo yenu kayabona ibisanzwe, lakini maneno yanachukua kawaida. mugo umuntu yicaye akimvira urwo ruririmbo, Lakini aliyekaa kwa kutunza ule wimbo akavuga ati reka ubutumwa ndabushire ngaha kugira ngo size bushire kure, anasema acha niweke injili hapa ili ifike mbali. yari afise programu yuko akwiragiza ubutumwa. Alikuwa na programu kusema kwamba injili itimie pote. Haleluya. Amen. Ariko abantu tubifata ibisanzwe, Lakini watu tunachukua kawaida. kuri cyo nawe haravuga ngo Mimi namoja panasema kandi niba abajana babashengeranye na watakapochukua ninyi ntimuze muhagarike imitima, na kuwasaliti, msitafakari kwanza. icyo gihe muzovuga icyo muzohabwa cyose. Kipindi hicho mtakayosema muri ako kanya muze mube aricyo muvuga, na watakapochukua ninyi na kuwasaliti, kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mwe muyera. Haleluya. Amen. kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Amina. Nubwo bazobatwara ahantu hose babashengeranye ahantu mu butungane n'ibindi, Na mkipeleka popote pale kuhukumiwa, Imana izoba iri kumwe namwe. Mungu atakuwa pamoja nanyi. Biriko birashika, Ndipo vinafika, byashitse, imetimia. turi ngaha, Tupo hapa, tuko turavyumva nk'inkuru, tunasikia kama vile ariko vuba natwe biradushikira ngaha muri Amerika. hivi punde nasi tutafikia hapa Marekani. Haleluya. Amen. Biradushikira, Vitafika. twibaza ngo turi mu majambere. Tunaweza kuweza kwa Systeme babizamo bayisara muri systeme y'ubwenge. wanavita katika system ya kiakili. Haleluya. Amen. Muri Afrika umurozi kugira umenye ko ari umurozi nuko agira kurutara. Ili ujue kama mtu ni mchawi, ni lazima muone kutembea katika ungo. Niba twizera ko ari babandi bagenda mu ijuru bagira kurutara. Wale ambao tembea usiku katika ungo ndio wachawi. Kubera ariyo migenzo yacu tumenyereye, Sababu ndio mila zetu ambazo tulikuwa tunajua. kandi nivyo tumenyereye. Tubona umurozi usanga ari umuntu asa nabi, isura yiwe tukumva twimvira tuzatwase ko yindi muzeye indi system. Tafakari kwamba mchawi ni mtu mchafu, Ariko muri Amerika naho, lakini hapa Marekani niho hari abarozi barenze abandi barozi. ndio kuna wachawi zaidi ya wachawi. Aha ntibakoresha bimwe tumenyereye, Hawatumii vile ambavyo tumezoea, bakoresha ubwenge. wanatumia akili. Nivyo biriko birazuka. Ndio mambo yapo kwa sasa na kwa. Twebwe tuzokwibaza ngo turi mu mutekano, Unajua kwamba tuko katika amani. mugezo bazokubwira ati niwinjira muri Walmart udafise inamba amajana 666. Katika soko la Walmart bila kuwa na namba 666. Haleluya. Amen. Ntibizoba byadushikiye, Itakuwa vimetimia au vimefika. ntibazoba bariko barakukubita, Hatutapigwa, ntibazoba bariko barakwirukako, hatutakimbizwa, mugabo systeme bazokoresha systeme y'ubwenge. lakini system ya kiakili Bakubwira ati niwinjira ku isoko udafise inamba izi nizi, hauwezi ingia soko fulani bila kuwa na namba fulani. ukeneye indya, Unataka chakula, ukeneye amazi, unataka maji, abana barashonje, watoto wana njaa, ndabagaburira iki? utapata nini chakula? Urumva abantu Mnasikia? nta gipanga bazanye, Hakuna upanga, nta bindi bintu bazanye, kuna
vitu vyote ni system y'ubwenge, ni system ya kiakili. niyo bagiye kutuzana ngaha muri Amerika Tutakapoleta hapa Marekani hazorokoka baki. Haleluya. Baadhi ndio watapona. Baba Kristo bangoye Wale wa Kristo wa ovyo izogorana cyane, itawashindikana sana. kuko system ziko ziraza kuba Kristo, Sababu system zote kuja kutoka Kristo nizoroheje, sio kawaida. so kugira ngo tutoka mu bitaro Unaweza kwenda hospital udafise inamba bila kuwa na namba. kandi urarwara, Pia wewe ni mgonjwa, uzokwemera gufa. utakubali kufa. Haleluya. Amen. Ni Yesu yaravuze mu gihe cy'iherezo. Ndio Yesu alisema kwamba wakati wa mwisho. Tuendelee. Umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azoshengerana n'abana bazogabira abavyeyi babici, bagabira abavyeyi babici. Na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na mtoto na watoto watawashambulia wazazi wao na kuwafisha. Amina. Haleluya. Amen. Nimwe navuga ati hariya iwacu umuntu ahemutse ku idini baramwica. Ndio nimesema kwamba kule kwetu ukitoka katika dini la Kiislamu unauawa. Na hazoza igipolisi muri wanyu, Pia hapa patakuja polisi au askari kwenu, bavuga ati twumvise ngaho umuntu asenga, tumesikia hapa kuna mtu anayeomba, bazanye intoho amekuja na silaha, kandi uwo muntu turamukeneye vyihuta, huyu mtu tunamkuta, bazanye na faya ngaho, hari umuntu atagira ubwoba. kila mtu atakuwa na uoga. Haleluya. Amen. Uzoreka gutanga swala, Utaacha kumpana babako. swali mushumba bavuga ati ari hehe, Babako kwa chumba yuko wapi? bibaza ngo muradukunda mwe. Hivi msema mnatupenda hivi. Haleluya. Amen. Abaza ngo muradukunda, Mnatupenda. abazana ingo bavuga ati paseri na wewe kuruma na paseri ninde afa uvuga ko Ukisema wewe mtoto wa pasa na pasa. Nani yake? Haleluya. Kisemea ndio unaoneka urukundo mnakundo yudi. Haleluya. Inaonekana upendo utapenda mtu. Abavyeyi bazotanga abana, Wazazi watapana watoto wao. abana bazotanga abavyeyi, Na watoto watapana wazazi. abo bavukana bazotanga abo bavukana, Ndugu kwa ndugu. bivanye n'ibizoba biriko biraba. Kutokana na vitu vitakavyokuwa vinatokea. Kuri shuna gatatu baravanga Kuna mtu anasema muzoba mwaswe na bose babahora izina ryanje, mtakuwa mkichukiana watu wote kwa ajili ya jina langu. ariko mwihangane, ubihangana agashitsa ku iherezo Lakini anayevumilia hadi mwisho niwe azokira. ndiye atakayeokoka. Haleluya. Amen. ngo bazobagirira nabi babahora izina ryanje, Watutendea mabaya kwa ajili ya jina langu. ariko hagaruka rya jambo nimuhagarika imitima, Inapokuwa neno abera b'Imana nimuhagarika imitima. watakatifu msife moyo. Ibyo byose biriko biraza birongera abera b'Imana, Hayo yote yamekuja kutoka ariko abazoba bahagaze mu kuri, kusimama imani. bashikamye mu kuri, Kusimama imani. Imana izobagwanira Mungu atawapigania kandi bazoshika mu ijuru. na pia utafika mbinguni. Haragiye kuza ibibazo byinshi biteye ubwoba, Utakuja shida tofauti aho umuntu azohura n'ibibazo byinshi. ambapo mtu atakutana na matatizo. Hagiye kuba inzara, Utakuta njaa, intambara, vita, ingwara. magonjwa. Hari ingwara mutarabona. Kuna magonjwa kuangaza kule Izi ngwara turiko kuvuga za sida, magonjwa ya za ukimwi, kansera, kansa, za diabete, imitima, diabeti, moyo. ivyo byose ntibyariho kare. Hayo yote zamani. Ivyo byose ni bimwe Yesu avuga ko bizoba, Hayo yote ni yale ambayo Yesu asema ni ibiturimo ndio kandi bigiye kuza. vitakuja. Hagiye kuza n'izindi ngwara zisumba izi. Atakuja magonjwa mengine Ivyo bitari bwabone. ambayo kwa bado tujaona. Turi ngaho muri Amerika, Tupo hapa ubuzima turabona ko umengo buroroshe gatoyi maisha ni gusumba kubera wacu hajya iwacu muri Afurika. kuliko kwetu Afrika. Ariko hazogera igihe uzokumva abantu bariko barakoma induru ngaho. Lakini kutafika wakati ambapo watu watapiga kilio watalia. Haleluya. Hagiye kuza ubundi buzima bugoye, Utakuja maisha mengine ivyo Yesu yavuze byose bakabishike, ambao Mungu alisema tutatimia. ivyo byose biriko birabonera umugeni wa Kristo, Yote atakuja kumtafuta mwana wa Mungu,
kandi n'igihe cyo abera b'Imana bariko baratahuka. Kipindi hicho watakatifu watakuwa wakienda kwa Baba. Abazoba barakoze neza, watakuwa kutumika wakifanya kazi njema, abariko barakora neza, wanaofanya kazi njema, abicaye ku Mana, ambao wamekaa na biza Imana, kwa muumini Mungu, basa kumwe namwe. Nubwo byose biriko biraza, japokuwa yote kwa kandi bigiye kuza, vitakuja kugira ngo birondere uwamenye Imana, ili vimtafute mjua Mungu. ni muhumure, Msife moyo, muhumure, msife moyo. hagiye kuza ingorane nyinshi. Matatizo mengi yanakuja. Abantu batamenye Imana, Wale ambao hawajamjua Mungu nabo bazorira, watalia, kuko hagiye kuza umuriro, utakuwa na moto, umuriro uzotombora, moto ambao uzoturira, aho nabo bazicuza, ambao kuna baadhi ya watu watajutia, aho abantu bazicuza watajutia, barondera abakozi b'Imana batakibabona. utafuta watu wa Mungu na bila kuwaona. Haleluya. Amen. Hagiye kubaho aho ubutumwa buriko burumva mutazosubira kubwumva. Utakuja wakati ambapo neno la Mungu hamtolisikia tena. Aho mutazobona pasteri, Mtaona mchungaji, aho mutazobona mwalimu, mtaona mwalimu, aho mutazokumva na hamwe hariko havugishwa Imana. hamtosikia popote pale panaposikia. Aho muzohera pasteri mubure, Utatafuta pasta mkose, urashobora kumutelefona, hivyo unapigia simu, urashobora kuntelefona, unapigia simu, urashobora gutelefona umukristo unapigia simu Kristo mwenzako, hazogera ikorogera ku isi n'umutora. utafika wakati ambapo utamkosa yote hivyo. None bazomubwira ati isimu yawe kugira uyirihire bisaba ko wakiriza inama. Watakwambia ili ulipe simu yako, pokea kwanza hii namba. Pastor azozakira ashaka kuja mwico. Pastor anachukua namba yake kutoka ndani mbinguni. Afise ukwizera akeneye kuja mwico. Na ana imani ya kwenda mbinguni. Byari byoroshe kumutelefona. Kwa sasa ni kawaida kumpigia simu. Afise telefone. Ana simu. Mbwa yase kwakira inamba. Lakini amekataa kuchukua namba. Kubera kugira ngo urihire isimu bizosabwa ko ufise izo namba. Ili ulipe simu itatakiwa uwe na namba hiyo. Umva bizokunda. Haitowezekana. Uzomutora. Hautompata. Mwalimu ntuzontora. Mwalimu hautompata. Hazogira igihe kugira ngo turonke insurance y'imodoka. Utafika wakati ili tupate insurance ya gari. Kuja kusaba ngo zarashasha kiti zana ID. Ili wao kuomba leta Basi kugira zizana inamba izinambura zifise za shetani. utakuomba hii namba ya milisi unayo. Wanesa suri. Amen. Aho imodoka bizotinyita kuyishira hehe mwibarabara. Ambapo utashindwa, utaogopa kuweka gari barabarani. Uzombona hehe? Utamwona wapi? Uzokubona hehe? Utakuona wapi? Hasa uzomubona hehe? Pastor utamwona wapi? Kubuzi nico uzokora. Kazini tutumika. Turiko turiga, Tupo tunasoma. abandi turiko tugerageza kugira ngo twiyunganye mu bundi buzima. Watu wengine tutafuta maisha mengine. Hazogera igihe utaronka akazi udafise izo namba. Itafika wakati hautopata kazi bila kuwa na namba hii. Mbe uri mu bantu bazihangana. Je, utavumilia? Haleluya. Amen. Uri mu bantu bazihangana. Utavumilia? Uzoburiye. Utakuwa wapi? Ni kibazo kuri wewe. Ndio swali kwako. Ariko ijambo ry'Imana rije kuno munsi. Kila neno la Mungu limekuja kwa siku ya leo. Uvuga ni muhagarike imitima. Nasema msifaze. Ibyo byose bizoba biriko biraba ku isi. Japokuwa yote yakitokea duniani, Muhagarike imitima. msife moyo. Yesu azoba ari kumwe natwe. Mungu atakuwa karibu nasi. Abizeye Kristo. Wanaomwamini Mungu, Yesu azoba ari kumwe natwe. Mungu atakuwa karibu nasi. Tugiye gusoma amajambo y'Imana ari mu byahishuriwe Yohana. Tukisoma maneno ya Mungu katika Ufunuo wa Yohana 1 ku murongo w'indwi. 1 mstari wa 7. Soma ulichongeza some. Just that one verse. Yeah. Revelation chapter 1 verse 7 says, Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him. Even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Amen. Ukiswahili nasoma. Tazama, yuwaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia
wataomboleza kwa ajili yake. Na amina. Kirundi ibyahishuriwe Yohana 1:7. kuri mbi haravuga harazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bose bazomubona kandi amoko yose yo mu isi azoborogesha nawe. Niko biri. Amen. Amen. Some ibyahishuriwe Yohana 13. Guhera kuri 16 gushika kuri 18. Kuanzia 16 mpaka 18. Revelation chapter 13, verse 16 to 18 says, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Amen. Amen. Ufunuo Yohana sura ya 13 mstari wa 16 mpaka 18. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. 17. Tena kwamba mtu awawe yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. 18. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili, na hesabu ya mnyama huyu, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Amen. Kigerako bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegevya n'abagurano bashigwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke cyo mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icugura canke ico ashobora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryose. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko, ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco na 666. Hallelujah. Sorry, chapter 13, verse 16 and 18 says, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand and on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the numbers of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Amen. Hallelujah. Wao hambaye, ukiwa ni shujaa, wao ni president, ukiwa ni rais, uko ni bizocha mu nama nshinga mateka, apita kupita katika mkutano, ni bintu bizocha mu nama nshinga mateka, pita katika mkutano wa government, bimaze guca muri government, wao president utegerezwa kubyemera, pita katika mkutano wa government. Kama ni rais lazima tukubali. Ntuzoza mwisho kudafisisha kimenyetso, tuingie sokoni bila kuwa na dalili au ishara. Hivi vyose ni vya bimenyetso Yesu yari yaravuze. Hayo yote ni zile dalili ambazo Yesu pia alisema. Aravuga mu gihe cy'iherezo, alisema kwamba siku za mwisho, kandi nivyo tuliko turabona, pia ndio tunayoona kwa sasa. Haleluya. Amen. Kandi nivyo turondera umugeni wa Kristo. Pia yote tunatafuta mtoto wa Mungu Bwana. Satani
ariko arakora ku mugaragaro. Ibilisi yupo anafanya kazi hadharani. Abagore barongorana ku bagore, ambapo wanawake kwa wanawake, abagabo bakarongorana ku bagabo, wanaume, umugore ku gikoko, ku mbwa, mwanamke kwa mnyama mbwa, umugabo ku mbwa, na mwanaume kwa mbwa. Ayo sinamahano yari yaravuzwe ko mu gihe cy'iheza azobaho. Haya yote yalitamkwa kwamba tafika kazi za mwisho. Ubu no mu mashuri bariko baravyigisha. Mpaka hivi katika baadhi ya masomo kwa umwana akagenda kumubwira n'umuhungu ngo wewe ngo wavutse ngo Imana yakuremye nabi ngo wari kuba umukobwa. Na mtoto anaenda kumwambia kwamba kama ni mwanaume wewe Mungu alikumba vibaya, ungepaswa kuwa mwanamke. Yavuye muhira n'umuhungu agatamwira yambaye ikipo cyane kanzu. Kutoka nyumbani ni mwanaume lakini narudi nyumbani. Ni bimwe Yesu yari yarasiye byose. Ndio haya mambo Mungu alikuwa akiongea. Biriko birashika. Ndio vinatimia. Ko mu gihe cy'iherezo kwamba wakati za mwisho hazoba ibintu byinshi bitego. Utakuwa vitu vingi vya kutisha. Uzorihe utakuwa wapi? Umwanya mwiza wo kwitegura. Muda mzuri wa kujiandaa. Umwanya mwiza wo gutegura ubugingo bwawe. Muda mzuri wa kuandaa nafsi yako. Kuko niyo utategura ubugingo bwawe, usipoandaa nafsi yako, uzoba muri babandi bazorira. Utakuwa katika kundi hilo. Ibyo byose bizoba. Hivyo vyote vitatimia. Abera bayo yabatwaye. Watakatifu wa Mungu washukwa pana mbinguni. Imani zoba yabatwaye bagiye kuruhuka. Watakosha pandisha mbinguni. Ntabwo izokwemera ko bahangayikira mu ibi bibazo. Hatakubali. Hazosigara babandi bazokwicunguzwa amaraso yabo ubwabo. Batabaki banakumvira. Watabaki wale ambao wanataka kumtii Mungu. Hari abantu bazoye imani zoba yaratwaye bagiye mu ijuru. Na baadhi ya watu watakuwa shahida mbinguni. Bakoze bararushe. Ambao walifanya kazi na kuchukua. Baruzi imisozi bamanutse. Na walipanda milima na imani zoba yaratwaye bagiye kuruhuka. Hazosigara babandi bamwe bazoba biyita ngo barakomeye. Wale ambao wanajua kama ni shujaa hasigara ko wicunguza amaraso yiwawe wenyine, ambapo utajipigania mwenyewe. Aho hazoza bakubwira ati uremera Kristo ufe. Ukikwambia kwamba kubali Kristo ufe, uhakanye ubeho, ukikataa uishi. wewe uvuze ati ego nemera Kristo bazosabira, ukisema na kubali Kristo utakufa. Uhakanye ubandanye, usipokubali unaendelea. Hagiye kuza ibihe bigoye ku mukristo. Utakuja nyakati za kutisha katika Mkristo. Umwanya mwiza wo kwitegura. Ni muda mzuri wa kujiandaa. Kubera bariko barihana biyeza bitunganya. Kwa nao tu muriko muritunganya. Nao tu mugiye kubaho ubuzima bwiza. Mutaishi katika maisha. Mugiye kubaho ubuzima bw'ibihe byose. Mutaishi katika maisha milele. Muhumure. Msife moyo. Mureme. Msife moyo. Yesu ari kumwe namwe. Mungu pamoja nanyi. Ariko nawe pia na wewe yumvire, jiulize, nimba utari mu bariko baritegura, kama hapo katika wanaojiandaa, uzoburiye utakuwa wapi? Amesema jambo la imani, imani waheza kile. Amen. Kwa sababu